kaya't ko lang nga idanon kada kayo kagadwa nga I'm thankful for the newcomers here in the 13 Sangkuyang Panglungsod Apo nga we do not treat each other with the color coding Apo. Like what happened in C12 Sangkuyang Panglungsod Apo, we are one nga no anat pagsayatan Tilawag City, ijay tayo Apo at narigat no pampanunutin tayo no makabasol tayo nga ti sa Bali. So that's why dito yung city council tayo apo, one majority tayo o one minority tayo po, we are one apo at kaya temet lang papintasin ti syudad apo. So I thank each and every one of you apo when you give advices to me and when you interact with our ordinances resolution, because it's not about questioning one's political will or mind apo, but it's just to strengthen it apo with each intellectual apo at handjakmet nga naling apo no diket di pasapol ko tinulong ti tunggal mesa po. So with that said apo, thank you and hoping that ito 2026 apo ket more productive detoy 13 Sangkuyang Panglungsod apo.